pamamugay ng lugod at kapayapaan kay Kayungan. Ing Archdiocese ni San Fernando, pagmasosyane at gaganahan ing pangatatag na anting dioceses anyang December 11, 1948. Mikawaniya king Metropolitan Archdiocese of Manila. Kaya king pong December 11, 2023, pagmasosyan tayo po ing jubileo ng Gracia. 75 years full of grace. Kitman nakatamo po ng Gracia ng Diyos, uling karing nakalabagi, kikatamong aranasan bilang neto nga dioceses, mumuna ing regalo ng bukasyon. Kasalukuyan atin tamo pong 5 obispo, amenibat po kay Niking Pampanga. Kaibat atin tamo pong 144 active priests. At kayo pong daratang do, atin naman pong maorden diakono at eventually maging parila po. Ing pangadwa, din kikatapong mga sipag alay ko. At din kikatapong mga sipag alay ko, dahil na po gagampan ng obra at misyon king kikatapong Archdiocese. Nitong po kareta, yapin po yung pangatatag ng Basic Ecclesial Community. Pangatlo, din kikatapong programa para kareng maluka. Ing kikatapong Archdiocese, talagang didinanay pong focus ing kikatampong lugod at masabal para kay pakakalulu. Inyatin tamo pong Social Action Center o Pampanga at bala pong parokya at ila pong miyaylo ang programa para kay pakakalulu. Ing pangapat, ing kikatampong matinding lugod ing Birhen Maria at iti po akakitay ing kikatang debosyon ing Cruzada. Ing Birhen de los Remedios kayang tabi ng kiyang anak, Isanto Cristo del Perdon. At ing pangalima, yapin po ing kikatamo pong educational system. Alayong mamorma, karing kikatamong kainakan, kayang tabi na po din nailwang Universidad at Catholic Institutions kay Niking Pampanga. Ngayon po, bitmong saya at milalab puso, pagkandaman tayo po ing laman ng balang puso, ding Kapampangan, ing kantang 75 years full of grace. Christ's light with Mary
a song. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony with Mary, our mother, by our side. In God's will, it will be. Hail, our Diocese of Charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail, our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we find grace. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God our praise, we give God our fiat. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. These fruitful years, full of grace. 75 years, full of grace. Diocese of San Fernando, full of grace. Kaluguran kong kapatid at kalupang bininyagan, katiging kakatang Archdiocese ni San Fernando, mabiyaho kayo ing maya pa oras. Siguro balo yo, daratang ing kakatang kapag masusyan, king 75 banwang anibersaryo, din pangatatag ng kakatamong diocese, kanyang daratang December 11. Akatanda kayo pong makiabe, makisanmetong, manalangin, para bang kanita, ining kakatang kapag masusya na ini, muna magdalayang tula kingapong Ginoo at king kakatang Indong Birhen Maria. Makanyan mo naman, akatanda kayong dumalo, reta pong malyaring munta, king kakatamong Cathedral, kini San Fernando, December 11, alas 5 na po ninggat panapon. Atin tamo pong misa, panimunane po ng kakatamong nuncio, Archbishop Charles John Brown. So,
Pasibayo po, mananunasa ng pakikwanan tamong, abe-abe, manalangin, para bang kanita, lalo nakatapangkat mo ang grasya ni nga pong Ginoo. At kapamilatanan niti, itamo mo naman, talasal pantaya, at bininyagan, magindalana nakatamo ng grasya, para ka rin kapatid tamo, kiting katang Arkidiocese. So tanggapan niyo po yung bendisyon na ni nga pong Ginoo, igpaan po ni anak, por Espiritu Santo. Amen. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of Maipayaldo po kaya ko ngayon at welcome kikikatang programa Cruzada. Celebrate tayo po ngayon ang 75th anniversary ni kikatamong Arkidiocese bilang pangatatag na anting diocese. At welcome po kikikatamong bisita kaniting Kayaldawan. Actually, yan po talaga yung host. Pero bisita ya kiniging ka na akong parokya. Father Joselito Tok Vital. Maya pa, bengi po among. Clap, clap, clap. Dakal po salamat king pamagbisita yung kanako. King kanako. Wala mang binisita na. Okay. Hello po. Pakilala tayo. Amo magpakilala kayo po. Iyo po. Ako po Jeffrey Louis Maghirang. Taga Florida Blanca ako po, pero kasalukuyan maka-assign ko po kay King Most Holy Name of Jesus Parish kani po King Arayat. At 5 lang barangays ding sakop mi kani among kani King kanakong parokya. Arayat lang namong di sakop yo. Arayat langan po rin kaya kaming sakop. So San Roque Bitas, Gatchawin, Lakmit, paninlang ang po pang Baliti. Among many ba kaking bundok na. Bakit Florida amo? Blanca. Atin yung portion na bundok. Diba? Kaking bundok. Oo. Okay, Malapit kayong bundok. Ngayon malapit ko kayong bundok. Yan. Alawat na. Opo, medyo malawak po yung biyahe. Lalo na ngayon among balo mo, king Florida Blanca, detang nga duwang tete, ako ba nang gagawan dalaw po. Mag-complain ka kanya na. Mag-complain ka. Ali po, manyabi ko munto to. Gagawan din po yung tete na ng Mabigal Valdez. Mabigal Valdez. Ampoy Fortuna. Fortuna. Kaya kami. Taga Fortuna po kasi among, kay Florida Blanca. Opo. Tampia ka malating dining balya ka rin. Kaya dapat sulitan tamo po yung oras tamong ganyan. Imbita soling adwa kami pong oras migbiyahe. Kaya yung talent fee yung kanyan dapat dobli. Ama kanita. Balo mong ding interview, magdidiin na kayong talent fee. Talaga? Kaya ka na kayo man-interview ka na ako. Ama kanyan, baligtad siya kanyan. Opo. Yapo Louie po, kasalukuyan siya po king bitas. Among, pila na kayo pong years pari? Bali, 13 years na ako po king ministry anting pari. Kaya di po, king parokya kasalukuyan, mag 5 years tayo na kanyan. Sabi. King Bayon Itcho ka po New Zealand niya mo? Yeah, opo. Tsaka po king New Zealand. I was there for 6 years. English na. Sampulan niyo po amo. Greetings mo. Karing kakatama Manuel Bien po makarandam. Hello, good evening everyone. And please join us in this program called Cruzada. Ali po, po makanta accent doon Di ba di kayong accent ka rin? Manang accent ka rin? Ading Kiwi. Di mo, the Lord be with you, amo. The Lord be with you. Right? Amang tayo naman? The Lord be with you. Wow. Opo, tapag sabihin mo kami dati nakakayarte. Baka na ano? Kanya kayo. Anya may iba pa ko na niya. Oo, di ba magmisa ka? Oo. Kaya ba't magtaka ko, ninano yun niya, ako may kapakanyata. Nangapanganan niyo at mag-slang niya nga ako. Alimisa niya ako po kasi ganito. Diyan mo niyang kabalik ko medyo itang adjustment. Siyempre, huling aldodo ka rin. English na karang conversations. So, putang kabalik mo. Medyo mo naman. Ikaw mo may culture shock na ka rin ako. Kasi mali padalada ka rin. Oo. Makanami mo ita. Makanami mo yung live ka rin. Yan naman. Ali, siyempre po, medyo maragol kaya ka rin. In language, although English in karang conversations, mga kanyan. Mo kalupa kayo, siyempre, kapampangan panigay mo. Kaya ang gagamitan. Kaya misa, English, makanyan, mag-homily ka, English,
and ako pwedeng mag-Tagalog. Diyos diba? ko, ako pwede ka rin. So, kailang bata, misana ka rin. Misana ka rin. Kailang bata, nang kahit ang accent na po, pick up mo. Ding magpagmisa ka rin yung Filipino community la o aliwa-aliwa lang tao? Kahit po among, detang locals na ka rin, the New Zealander, potang kay atin mo ring Filipino. So, dakal na rin po rin Filipinos king New Zealand. Pero kita pong tauli kong parokya, nuno ka rin kumiasign ka rin, majority po maputi. Maputi la. Kaya ba't ating mapila ng Filipino families? Farming community, po ito. When you say farming community ka rin, dito pong mag-raise kaya, ditang baka. So, tutong mas marakal na rin baka ka rin kaysa rin tao? Mas dakal na rin baka kaysa ka rin tao, mas dakal na rin tupa kaysa ka rin tao. Talaga? Kasi po niya nga ka rin, yung population na muamong ng New Zealand, kumagkamuli 4.7 million makanita. Kaya mga kadagun? May nagdagan. Makaroon niya kadagun yung parokya kanta mo? Yung parokya, actually po, luko parokya tatal ng kanita. Yung itantawli ko pong destino ka rin. Pero, bala mo, lulang towns, so chatong gala mo, pisamban mo kanyan. Alalang chapels, kalupa kaya kata mo, king may itong town, ating kapang bisitas. So parokya lang dita? Lilibutan mo kanta? Parokya lang. Wow. Ulim po kasi, magkulangan na pari ka rin. Dati, retang atlong parokya nga reta, atin lang cha, adwa, cha, along pari. Pero ngayon, uling kulang na rin pari ka rin. May merge to rin kaya din parokya. Okay, but in Archdiocese, may kipag-swap ya o deal? Mga nanita? Bala mo, contract. Itang memorandum of agreement. So, magpadalaya in Archdiocese ta mong pari ka rin. So, ita pong minunang midala ka rin, i-apong Adrian. After 3 years, may balik iyamong, kaya riya ko pong minta ka rin. So, may kaadwa ko pong term ka rin, 6 years. Yeah. Kaya ba't kauli ko, ngayon po kasalukuyan, iyapong Arnold Pulsalan, iyang macho ka rin. So, ingi ka tayong palabasay, nimera siya kanya, New Zealand? Siguro, huling kang ma-Facebook na yan, Facebook. Kasi, siyempre, pang worldwide tamo international. Actually, guy, itang may Gobrata Seminaryo, may registrar, Ching Chona. Chuka rin, amit kaya kanita. Leader yan naman ka rin? Abe ya karetang grupo na rin Filipino na mag-rosaryo every week o pagdating ng okasyon. Black Rosary Group, may ngawas da. At mo yung pagpalakad ng Archdiocese ang po ka rin, alas parehas, like mo muna ka rin pamag-administer ka rin sacraments. Available lang ka rin tao? Yeah, opo. Available rin sacraments ka rin tao. Ing pamiliwa siguro among Kenny, mas marakal kapag masusunod rin sacraments. Halimbawa, itamo, in one day, nang kay pilang kamisa, anakarakal, di ba? Nang kay may aliwala pa rin, ating 40 days, makanya mete, death anniversary mete, o kaya pasalamatan. Pero ka rin, metong kamisa ing Aldo. Even on a Sunday, ating parokya na metong lamu misa. Nang kay pindeng pari ka rin, makadwa lang misa, mapagal na lang. Makaniting... Buto malamad kong mag-homily, Ali naman Abroad ganun siya, pilang mo minuto yung homily? Ali naman? Ali naman, pero dapat pag sinabi mong misa, metong yang oras. Pag siya hindi nagpas ka metong oras, dahil tao lalawin o king gaya mo. King reloda. Kuha ta, pwede ka rin? Kung ka pwedeng malilate. Oo. Pwede ko rin malilate. Pero itang, kuha pa nga ako metong oras kasi minsan, I need to sing. I need to dance. Performer Performer dapat ito magmisa. Opo. Hindi mo ka rin, itang culture shock like, mo naging language, pati itang potang makipagsalita ka rin tao, lalaging homily, masakit, tada. Anya pong mumuna. Ang puneng kay, ating kang, anya mumuna, ating kong sabihin ng detang apprehensions, makanita, pota uling aliwa ko lahi, aliwa ko penibatan, itang ita ka masyadong tanggapan. Pero wali po, din pong New Zealander, very kaila rin. Very welcoming la, very friendly la. Basta maganakala. Agyang pong, kasi keng New Zealand among, dakal po karela, alang religion, o dakal alang sektang kabibilangan.
Pero, very respectful lang. Kaya kang kapanulan, very respectful na karing aliwa. Lengkay ting kumparokyano ka rin, Katoliko yung may babaeng asawa na alayang relihiyon, makanyan. Pero bala mo, lengkay mag-volunteer la, like for example, itang mandikot, keng gaya, keng makapadurot keng pisamban, sasaw ko lang. Pati itang, yung patalakad itang pisamban, kanita, agyamang non-Catholics, may grace ng funds mga tasumawag ka rin. So involved na rin tao na. Walang Pilipino la naman na. Walang Pilipino mo rin. Pero hindi mo, like, atin mo naman kasal ka rin. Considering natin alwayang bansa, itano ka kultura, inausong kasal, uso pa rin. Yeah, pero sagali po na, patanggihan mo yun nga. Ita mo po kasi, madalas yung kasal gani, wari na. Karin, malagad mo yung kasal. Deta mo talagang, sabi mong devout Catholic o detang practicing Catholic, ilang pakasal. Kaya ba't nang kayong pilinan da pang kasala mong, iwari ita mo kayo ni nuptial mass, ng norm. Karin, itang, kumbaga kaya katamo itong desposada. Kasalya mo, ita mo rito na. At inya pong liturgy of the word, kaya ba't itang rite of marriage. So, dakal karela makanyan. Kasi, aintindihan mo la, uling deng tatagon, dakal karela ay namang Katoliko, makanita. So, siguro pakibalak do retang deng tumagon. Pero bala mo, ing buriko ka rin, deng funeral kaya, services, deng funeral masses. Naka-formal. Kikyak la? Kikyak la, pero itang kaya mo, itang tutulog. Makanyang po. Aliwa, ekalupa kayo nitang, ligwag mo ko, tugi mo na ako. Di ba? Deserve la na. So very tsaka very solemn in celebration. Kaya ba't, wari kayo ni kaya mo, magmisa ka, munta ka mo keng bisitas, at syuka rin ng mente, kaya ba't at syuy libro tamo, tukyan may talibro. Pero ka rin nali, potang kamate na, ausan na ka rin pamilya. Either puntalan da kaking kumbento or ikang muntaking baleda. Dalating meteke ka? Kumbento? Alite. Wala ko sa dalating. So pakikitan mo lang mid-morning family, in family da, and then i-prepare ye itang funeral service, itang funeral mass. Kaya ba't ilang papamilyahanan muna nung readings, nano rin kanta, nino rin mamasa, nino rin mag-serve. Very organized lang Anyapin potang actual day na ng funeral, itang naka-solemn, mapong ka-organize. Kaya ba't, bala mo itang karing movies, itang keg sementeryo, itang pari, potang bababade, itang bibless na. Gagawan mi naman kanita ita. Pache burial ya, tukyan mo paki sementeryo kanita. Makakupyala naman din babae. Huwag ka ng pelikula. Atin. Kaya ba't potang winter kanta, ikang pari, nanggay, makabuhay itang makakot ka. Nakaporma na. Walang gagawa kong pelikula. Walang pagkeng pelikula, dengal benta mo. Pero yung gutang ko kaya importante yung gutang. Atin ko yung pasta bag, misa. Atin niya rin. Atin mo rin. Pero dengaliwa, itang asandang automatic payment, bala mo pledges, potang kay, bala mo auto-debit ba ito? Basta bala mo credit card, makanta na, bibiyada na. Diretso na kataking account na ning parokya. Pero atin pamuring ka, detang basket. Pasapasa ya kanita ita. Last na hindi ka rin sacraments. Ingkay, binyag. Kasi kakaiba potang may kapag-attend na ako minsan kingalong bansa, alwa yung binyag da. Parehas mo? Yan naman yung celebration mismo. Yan naman yung celebration, mupin, yung gagawin mi kanita ka rin. So magpalistala. Muntala king office. Potang kay detang pengari, imit mo pa. Ablam seminar. Apartiya pa mong ta seminar kanita. Itang catechist iyan ang mamiyagat ta seminar. Pero ako bala mo interview. Just to get to know them, makanita. O kaya, minsan pa siya, in one party is Catholic, itang metong aliya. So bala mo itang, di ba kailangan mga kuya, itang katoliko na suportan in formation na king kasalpantayanan nining anak. So, may meet bula. Alang specific ang mo karing name, alang makantang kaugal yan. Karing deng lagyong babya na karing anak. Ala naman, same guy. Kasi katamo, it used to have
they should have Christian name dati na. Yeah. Pero ngayon, Pangalendaryo dalewari. ngayon Kanina. na. Diyan naman ngayon Alin. ngayon yalita na gagawan ta. So ito yung biya mo king New Zealand. Timo, Yeah. last na mo about New Zealand. At timo itang healthcare yun, o kaya ita mismong pamangailangan mo king kumbento, makanano kalupa na kini, ikaw mamalengke, ikaw munta supermarket. Yeah, den pong pari ka rin, alalang kaya beking kumbento. So ilang dili. Bawa niya nga ako ka rin, niya akong dili. So nung ating kang kailangan, ikaw munta king supermarket, kay ba't manyali ka. O yung budget. In budget, nung nanumang gastusan mo, sagot nangan po ning parokya. Makanyan ding grocery items, makanyan ding pamayad kuryente. Gana-gana sagot na ning parokya. Patangkay, ing pari, balam, sweldo yung babiyada kanita. O itang healthcare yun naman. King healthcare naman, nung sakaling may kasakit ka, pakibata na kaning diocese. Na naman pong meging sakit mo, may ka-major ka mga sakit, pakibata na kanita ning diocese. Pero nung, di mo, bisa ka sa pantalon. Ali kasi karing... Nung personal guy. Kasi karing madre, di ba? Karing religious, pati ako personal din community, belongings. community na rin. Mag-reimburse na kaya sa Lidl. Yung community na rin. Alam mo, Pero nung libro, o yan. pati Nung books? sali ka libro, Personal o pang pisamba na libro? pang pisamba, nung itang personal mo, na siyempre, yung books mo naman related naman king. Kailangan naman si magazine. What a basketball magazine o kaya fashion magazine. Oo, at siyempre, liwanag guy. O kaya ito magazine ng Father J, Star. Oo, na rin magazine ng Baskon. Starstruck o kaya Star. Mga yan? Star Cinema, itang Star Self-Care. Showbiz. O itang Yes ng Father J. Oo. Kung dang notebooks natang Baskon, yung mga garan na. Jolina Magdangal. Artista na. Jolina Poy Marvin, paborito na lang. Oo, deta rin guy. Kaya ba't, Timo, nano itang limit na pwedeng biyan na kaya ka? Like food mo, mga yan. Nano itang pwede mong i-refund? Timo, minuli ka Pilipinas. Ay, nung muli ka Pilipinas, personal mo din. Personal. Awa. Pero ating ka rin namang itang after, anbawa, mag-stay ka 5 years, after every 5 years, tang pwede kang mag-tour. Kaya ba, although tinyang limit itang pwede nang ibiyake ka para kitang airfare. Ting a certain amount. Pero at the end of the day, mas masanting ka rin, okay yan eh. Ay, pareho, siyempre. Itang totoo. Itang totoo. Pareho siya. Ali, siyempre, aliwa pa rin keng Pilipinas. No place. Aliwa pa mo rin, no place like home. No place like home nga namin. Aliwa pa mo rin keti, keng akaragulan mo, tsula rin pamilya, Kenny, di ba? Although, siyempre, in New Zealand, tinuring ka rin as my second home kanita. Pero ilinub king isip mo na mag-stay ka rin, ali naman. Mimisip ko rin naman kanita. 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 Uling malago po ka rin masanting New Zealand. Talagang ang disiplina, kay bating convenient ting pa mag-drive, malinis, green, yung surroundings. Masanting, malago. I-Baskon, may kapuntaya ka rin Kanyang i-Baskon, maglakad diyang bagya, magpicture ya. Kasi Instagrammable nga Pero deng taga ka rin, o kaya foreigner ka, mag-stay na ka for a while ka rin. Tambala mo, pag muna, maniglo ka yan. Pero after some time, isaan yan ako, wala maging ordinaryo na mo, yung gana-gana. At Timoy ka, if you would suggest, nano mo itang masanting at patakaran. Siyempre, maninap tamo naman. Itang nano mo itang pwede mong i-adapt para kaya katamo. King context to tamo yan, King Archdiocese of San Fernando. In San Fernando? Itang gagawin nyo King New Zealand na pwede ba masanting Actually, kaya paisip. Paisip. Healthcare, King Health, nung masanting ita, nung King Archdiocese na naman yung maging sakit mo, nung pakibata di ba? Nung magyutam, as a sweldo, yung sweldo, nung kalupa nakatamo ng King New Zealand mo naman. Buri mo. Why not? Nung makanita tamo sistema, ang po itang
kapasidad na ning katamong diocese. Yeah. Pero siyempre, miyaliwa eh. Wow. Miyaliwa tamo. Yeah. Kumbaga, Yeah. mangay ko, manguluko mo kanina. At mo itang, di ba, sabi mo, you live on your own. Balang mo ako pala niya, New Zealander ko pala. So, yeah. Bakit? Zealander. New Ako Zealander. diniging kumbinto eh. Ama ka niyan? Wow, I provide for my needs. Wow. I go to the groceries. Talaga? I go to... Pati ka pang oras para kanita? Yes. Itang-ikang And mamalengke. I also do my laundry and my... Wow. Ay, itang ironing. Wow, ironing. So, yeah, Tagalog, Wow. English. Wow. Ali, wala akong pwede ko New Zealand. Mag-sample ng English. At yung mo itan you are on your own. Pero rita magogampi samban, babayaran la. Yeah, itang secretary, secretary. Ating sakristan, pero volunteer yan. O di maglinis pi samban. Volunteers. Ano kaya naman? wow. Washing machine. At yung mo itang after the mass, everybody makona la, muli na la. Kasi king Italy, experience ko, after the mass, ating kaming balang family day, mamangan. Ating makain Ating makanyan. Ating makanyan. And kaya mag-set lang date for that. Kaya ba't ating pamangan, cup of tea nga rin. Cup of tea. Makanyan, drinks. Ating drinks. Your mic, yeah. my Use your mic. mic. Oh, I'm sorry. My bad. Makanta. Wow. Although naman, every Sunday ba? Ating parokya yata, every Sunday. Makita. After the mass, itang kapatinga na. O, ating tsa, o kaya kape, o tangay detang tinape, kay kwentuhan. Karindeng tao, they don't mind kung nano itang makayapag. Importante, itang may papagkwento lang. Mga yan. Kung maglambat laking lamesa, may papagkwento. Nakalupag katamo. Sopas na naman po, mo. Pansit na naman, ada. Oo, panay kaya rin damnengan. Bako na lang. Bako na lang. Kaya ba tamang itang, may itong practice ka rin, kareng pari, after the mass, itamo ni Kyle, walta mo sacristy, awari na. Nung ka rin lalinog, kitang main door, ka rin mo naman. So itang recessional ka rin talaga. And then tao manatili la for the recessional hymn, kay ba't nanita kang tala pa mo mag-umpis ang lulwal. Kay ba't habang lulwal la, makipaggalamano laking pari. Wow. Thank Ikaw you, mo Father. inibitas. Anyang mo muna. Oning. Anyang mo muna. May pandemic. May pandemic kasi niya, Mila ko. Kunti mo tilo yung In-apply ko ita niyang kadatang ko Kenny. Which masanting naman. Although may pandemic po kasi, siyempre, bawal tamo. Distance na. Ano nga pababalik ngayon eh. Yeah. Kaya pipo ako tangko siyempre ito, minsan ko sitang benchmarking naka-importante na. Wow. Kaya katamo mo, among, ati mo po tamo mo taking meto nga parokya, ati nga ababalong masanting, sasagap. Kaya i-apply mo ka rin. I-apply mo. Oo. Yeah. Makanya mo naman, kaya katamo kayo ni Omari. At bawat kung nga balo kaya ka, i-apply kaya king guy. King parokya. Pero minsan din parin bagay na mo pwedeng i-adapt na. Depende, Depende kang kultura. Diba? Mo New Zealand, talagang totally different na. Yeah. Ating pamiliwa naman talaga. Ating pamiliwa. O niyang karas mo yan, naging muna ang parokya, kami culture shock, o saan yan nakahuling dati nakaman Kapampangan mixer? Yeah, ako nung pangasabi may culture shock, uling Kenita naman talaga. Ali kasi nga, luwa, 1 month na pa America, luwa na lang. Aliwa na lang. The lobby with ya. Aliwa no. Kaya naman. Ako din naman. Ito kung ikay naman, 6 years. 6 years. Malabat ya kasi 6 years. Yeah, 6 years. Wow. Pero itang 6 years ito, wala mga nakabilis. Nakabilis may labas. Pero nung dalada ka lumbasa pa si Bisa ka, o mas buri mo na ganyan? Okay mo rin. Okay mo. Sabi You're willing to go. Diyang no ka rin tayo naman. Pero diyang no ka rin tamo. Ali, metong kung apansin na kaya katamo, yung brido rin Filipino ka rin whether pariya man o detang magobra, karing hospitals. Very kahit tamo mabilis tamong kung makapag-adapt. Pong very flexible na rin ding Filipino. Ang po yung work ethic na rin ding Filipino. Dakal po ka rin, magobra ka rin hospitals, ang po ka rin home cares. Filipino. Kaya ba't oiting metong sasabihan da retang residents mo ka rin o kaya detang pasyente. Burido rin Filipino, magobra. Kasi ating pong detang home care ka rin, o detang rest home sa aman wanda. Potang retire na da, karin dala, patok naman ding makatwa.
Ang kay, mumunta ko po ka rin, kung schedule ka rin namon. Naman every day, pero let's say every other day. Uling metong kamis eh. So you have a lot of time to do that. Mag-visit ka rin masakit. Kaya magipagkwentuhan ka karela. Iba to iting metong si share dapin. Burido rin Filipino. Uli naping malingap na rin den Pilipino. Pang malambis tamo siguro. Pubiyasa tama ka-adjust na. Mabilis tamo mag-adjust. Hanggang kikatawa naman namong siguro nung potang may pamalit tamong parokya na. Siyempre itamo muna mo itang magkasay ka mag-let go. Na. Yeah, Pero potang karas naging metong makapag-adjust na agad-agad. Opo, totoo naman ito. Yeah. Kasi ikaw, from Florida, yan, yung sa Rayat. Oo. Uwapi naman. Medyo malaot siya. Malaot siya. Atong oras. Pero kahit siyempre uling aluguran mo na ang lugar, deng tao. Mo sabi niya ka lungkot potang lakwan mo na potang mako ka. Diyan naman ako niyang iba't ko New Zealand kanita. Medyo ni pagagaan ko anita uling, di ba? It had been my home for 6 years. Ba't aluguran mo rin tao, yung kultura o kanyan, dahil mumuli ka, lakwan mo lang. So, bro, sabihan, magkasay ka mako kayong bitas? Ating lungkot siyempre. Ating namang, di ba, balang pamaglako naman. So, kinamang biye mo bilang pariya mo, siyempre, kita mo yan pilanang years? 13 years. Siyempre, 13 years. Kitang misasadsad mo, dakala factors bakit na? At imoy ka na bilang meto nga pari, nino ring support system mo? Dan kaluguran tamo. Ita mo diyang pare-pareho tang pari, siyempre detang malapit ka karela. Di Baskon, yan, kaluguran na rin, di Pot, di Rapison, uling i-Rapison na ka... Ikaw yung apat. Best friends kayo. Classic yan. Ang po yung klase ni. Den kaklase ko po pala di Aljim, Among Dan Baul, Rapison, Fran, Jobert. So anam kaya po kanitang may ordain sabi. Porigay, di Apong Gabi Mercado, di Judge, Melchor Sichon, di Ferdi. Kaya. You are the bad guys na. Ang hero mo. But B-U-D na. B-U-D, bad. Badis mo yung manong ko. Oo, badis. Kaya kayo matsura yata nga pronounce uling. Kaya po kasi New Zealand. Dito rin pinaka-support system mo. Oo, ila rin nga. Kaya ka malapit tamo ka rin kay. Mga naka-importante yung pari. Di yapong Mark. Di kaya katamo nga beking bigari. Ito, yapong Mark po. Kaka-interview mo pa kaya na. Yapong Mark. Sa bintanang maging sesena ako, uling yung high school ko po, yung director mi king St. Augustine, king Florida Blanca. At very instrumental yapong marking ka na akong bukasyon yung pamagpari. So sa bintamong may ka-inspire ka na ako bang kanita. Magpari. Ang pong sinaupyaring kanita ka na akong So yung atsuka king saap. Kanta. Kaya yung igami St. Augustine niya mo pa. St. Augustine St. Augustine Academy of Pampanga. Yung igami St. Augustine Academy niya mo. So, yung nga may eskwela na, idol may siguro yamong na. Oo, yamong. Pilanda mo rin balo kung pari ganita. Yapong Tans, Pandilyo, kayari na yapong Jack Lennon, na ubye. Kay ba't kasabihin ng apong Mark, apong Jack ka rin, school director apong Mark kanita. Po itang pari basa. Uling malapit basa, wari, Fortuna. So, reta rin may instrumental yung bukasyon mo? Oo, ila rin, kumbaga akamulatan ko, apong akarugalan na pari. Walang madugulat lang ang factor kaya katamo na ito, anak ka, manak kang pari. Oo, nung ninuretang akakit mong pari, apong akamulatan, akagisnan, akarugalan na pari. Pumakanya mo naman siyempre, putang seminarist tata na detang kayabe mo king seminaryo na. King seminaryo, ang popang formators, ang popang apostolate. Yeah. Pero king sabi na nga pong Mark, madalas ka nung itang akayabe mong pari, lalo na niyang bayo kang pari. Yun itang akayabe mong pari niyang bayo ka? Bayo kong pari, madalas, di Baskon. Ay, lalo. Di Baskon, Kenneth Alde. Kaluguran niya naman Kenneth. Biyasa kayo kanina, Father. Nino? Biyasa lang ng kaluguran mo, kaya bagya-bagya ang magsalita. Makantay ta? Managbiya kayo Father J. Bascon. Makanya. Wow. Nang-express mo with Father J. Bascon, na yan mo kakalingwan. Baskon?
Yang mituro mag-drive kaya ka? Aliwa. Ibaskon, seminarista kami pa kanita, iyang procurator king seminaryo. Abe ni Apong Pot, na formator sa kanta rin. Ibaskon, yung baybayi ita sa akin na. Yung bayo itang abansa pa kanita eh. Siyempre po itang baybayo ka mag-drive, itang as kaburing mag-drive eh. Yung makanyan eh. So Ibaskon kasi po itang mipa sobraya saya na itang masakit mo kayan eh. Itang, makanyan. Kaya managkat siya yan. Tara, walta mo nga. Ay, walta mo, tugi kayo. Nga naman yung Baskon. Bali, may kitang OG road mo. Banda Bacolor yata ita. Kanita, atin yung portion ita, na po tang magmabilis ka, biglayang kumanyan. Bali, itang feeling na roller coaster. Mabagsak ka, malakwa yung puso mo, makanyan. O nang buri-buri na yung Baskon palita. So, lumabas kaya ka rin, pambilisan, hindi na. Kanyaman, kaya ba papalapak yung kanita? Bala mo yung tanga nakamalating, kanyaman, magbalik. Kaya ba mag-U-turn niya kanita? Ulitan mo na naman. Wow, King Highway na. King Highway. Potang ay, bengi pa yan, ha? Doon ka pakanan. Ay, takal. Nung ita mo, marakalya balong pipangan na ni Apong J. Lawan mo ngayon kayong Facebook na wari. Potang mag-post siya, pamangan. Food na, pamangan. Papakit na naman yung ganang kadaring. Parokyano. O yung Father Paul. Ipot? Kasi ilang po malaman kaya bena yan. Ipot, basta mabait siya ipot eh. Kaya ba't yung share ko na ang pot, itang potang magsalita ay mari. Pogs. Itawagan mo yan, Pogs eh, Pogs. Potang magsalita. Tingnan mo sabihan, Pogs, ayos siya nga mo. Kaya ba't at yung style po tang ulit-ulita niya. Ay, ayos siya. Manyaman niya na yung Pogs. Manyaman niya. Kanya-kanya yung diba? Bali po niya special skill yamo ngayon. Special skill. Yan yung pamo po sabihan na. At biyasin makyapos ka rin pari. Jesus Christ pa, Father. Nung makananong pakyapusan. Okay po atin mo niya may masa ang gospel niya koronasyon talagang all eyes na kaya. Feel ko talagang kay Jesus Christ eh. May bigla kaya ako yung kaya. Tika may masa. Alang dikon eh. Kita mo po yung ligis. Wala akong huling because of your hair. Huling mag-project ang balang kay Jesus Christ. Ani, sibyana na ako apong Jess kanita. Kaya pa sabi na through Among Mark. Among, italiming buwak mo. Yamig kaya ko. Migtali ko buwak kanita. Option may makabagwak like Jesus Christ. O Mama Mary. Ani, may kumpusayan niyang kaya. Black Nasser ang pura lupa. Ano kasi pasabihan tayo mo? Anyang kasi may kumpusayan New Zealand. Uso ka rin yan. Ali naman. O neng, huling ako biyasa man English, ako balo makanakin pagsabihan tang mangupit niya. Na ako pagupit. Wala na ako. Aliw na rin pagkapo sa Jesus Christ. Maka na Jesus Christ. Kasi potang datang niya po yung potang mag-meeting, datang niya po. Jesus Christ, yadam. Ada rin pari na. Kapayapan nga ako na kanita. Kapayapan. Niya misa na assembly tayo. Kapayapan na. O Yapo Seto, may magsalita Yapo Seto. Ay, Yapo Seto, idol tayo po yan. King kaya pa. Idol talakan din. Pagkapusan mo na. Yapo Seto. Yapo Seto. Pakabalok kapatid, kikasal patayada, ikadamo kabalid, Father Tok Vital, welcome, kaya parokya, porokya kakayabe, di kapatid, bali ba ibitsi ko, school bake ko rin, wala usko po kaya parokya. Kaya pundong. Kaya pundong masakit siya. Ay, tidyano naman yan, siyempre. Ali, basta, agyo mo siguro nga pundong itang potang intoning Gloria. Marano? Gloria in excelsis Deo. Kaboses mo talaga. Manidaya. Pero potang pamagsalita kasi maragulya boses mo. Kilala mimigot siya lalam mo. Manipad kinggay, kalalaman. Yung po itang, King kapamilatan ng Kristo. Ayan. Sino mabalo pag Father J. Bascon? Ay, Bascon, kumanyang kama. Ay, makana kayo. Ay, apang Steve yan. Yapo Steve. Wala na ako si practice eh. Apang Steve makana siya. Balwan niyo po kapatid. Ingaman mo na naging Ebanghelyo na po na natin.
Bali mo din nung bumuna kung agagana ka ng makanyan. Kunang dili kayong pengari. Yaw Manang medyo gagasgas Yaw perdi. Siyempre, kalguran mo rin. Ay, perdi. Malagwaya pa kayo pusan. Alim eh. Kaliguran. Ino pa? Wala na. Diretso, alim mo na lang. Yapo Ninoy. Ay, aligyan. Banabanaid ka. Aligyan. Wala na. Kaya bala pa kayo pusan na po Ninoy. Yapo Mark. Di mo rin. Dapat itilang distinct ka kaya. Kasay mo pala kaya, Bebo. Tapos pusa na kaya rin makarin eh. Yan minsan piniyapong kay Yapong Manny Santa Maria, yung atitang speaker. Kay, akong katutok mo kanyan, akong ka-focus kay. Kay, may palaway ka ako. Dol, panigaralan mo na yung kanyan nga, napakyapusa mo yung kanyang kayari Yan po po itang nobeno, pwede nga akong ngantong magmisa. Retang siya miyayaliwang mong boses. Ikakumbiran mo ko kaya, pagkimbira yung pabigmisa kayong parokya. Del Carmen. Labas-labasan kaya. O sige, lalabas-labasan nyo kami kasi eh. May on the spot yan, may pressure yan po. Yan enjoy na rin pari na. Ding tao po kasi, hindi papate-pate nakatamo. Ipag-compare na katami na balo, hindi kakalaguran na. Hindi kakalaguran. Totoo ita. Tsaka, muling pare-parehong pari, itang may kakaintindi kayo. At yung itang automatic, balang bond, king metong at metong. Ita pa po masanting king potang abiyabetang pari, potang mag-share ka, katatakot ma-judge ka. Dahil na rin kakalaguran tamo, sabi mo niya gana-gana, panandaman mo. Itang mo isipan na after that, pangalat na marine. O ita po masanting biye pare, alwa mo pong problema, nang kayo may papangutang tapan Father. Itang Timothy, homily, sabi mo, king homily, may papangopya, o kaya, pota po ngating tamo ngayon dyan king karing documents, may papagtext, may papanaos. Pagdating kang ngayon dyan. Basta, dito pong homilies ng kaya pong talk, maragula sao. Niya po post mo agad. Alimang po, yasi yung pwede yan. Alim, mabasang ko na. Pota po mag-post kong homily, lalako ko po rin pari. Kasi balak pagpistida ako eh. Ali naman. Sabi niyo drama. Ayun. Kaya ba, nung atsuyakin papel, puro yung red marks. Red marks kasi grammar. Ali, pero magaling yan po magaling yan. Ipadal G kasi, check na ako grammar. Mo kanya Hindi kayo san na ako po. Palitan mo itong spelling mo. Sabihan nagya kita? Ay, basko. Ali, siyempre, makanya kami po ka-close. Baka yan po yung biye pari na po. Kaya as we celebrate 75 years full of grace, kita siguro metong karing grasya. Sabi mo pin, naka-New Zealand, pero alwa pa mo rin kaya katamo. Alwa pa rin Pilipinas, yeah. Kaya among nanong kapasalamatan mo kaya katamo 75 years bilang metong diocese, ngayon yung archdiocese na. Ding gana pong grasya ng Archdiocese number 1, siyempre ing kaparian, para ka na ako na, ing kaparian na kabibilangan ko. Ako ba nino sinabi kanita, the best clergy? Nga naman. Yapong doon nga mismo kanita, welcome to the best clergy. Yeah. Although miyayaliwa taman, yawari, pero po tang may tipon-tipon tamo, akit mo itang closeness, po itang bonding ning metong at metong. Yan ko po rin itang recollection tamo, ang pong retreat. Kumbaga ka na ako secondary na itang detang talks talaga. Ing pigagap ko, ing pantunan po, yapin tang akayabi mula rin kapatid pong pari. Di ba, ating kaya pong monthly recollection. Ako yung retreat ta kanyan, paparatang niya. Kaya pat siya retreat, wari, itang kwentuhan, kaya ba't kaya mong apansin mo, den kwento mo, ulit-ulit lang mo every year. Pero mahilita pa mo rin. Pero masaya pa mo rin. Ito po yung pagpasalamat ko king 75 years ng kakatamong archdiocese bilang diocese niya. And of course, din kakatamong Talasal Pantaya. Den Talasal Pantaya tamo, na kayong ingrasya ng Diyos, maging kasangkapan nila. Inga na kada rin deng tao. Actually, yung nuka rin naman, wari. Diyan yung atsuk po New Zealand, the generosity of the faithful, deng tao. Lalo na kiniking kakatamong bansa, kiniking Pilipinas. Huling malugod lang pari, deng Kapampangan. Di ba? Amen? Yes. Shoutout ka rin kayang kaparokyanos. Lalo na shoutout ka rin kanamong parishioners, kini po king parokya ng Most Holy Name of Jesus, na deng
San Roque Bitas, ing sentro ning parokya, Baliti, Palinlang, Gatsyawin ng pong Lakmit. Yan. Father, most holy name na nung ba't Santo Niño makakabit? Ikipuwentin siya. Pasensya na po niya po. Kawari po ing symbol na talaga itang JHS, yapinte itang symbol na ning holy name of Jesus. Ba't dinandyan mo po siguro larawan ning ninyo. Ing piyesta po is January 3, ning holy name of Jesus. Yeah. JHS. JHS. Jesus, kay ba't itang H, ihos na. Kasi oning nga lamang gusto ya. O tamali ko po. Naitang H. Kapag S, Savior. Jesus. Saan ka Savior? So, manulata naman yan. Manulata naman. Pero stuita. Jesus. Stuita. Son. Kay ba't Savior. JHS. Ihos. Son. Kay ba't Savior. Ini mo po ing Holy Name of Jesus Parish ken buong Archdiocese. Archdiocese niya. Kaya Nyapin at the same time, ako yung pinili na pala nga pong dong na spiritual director da ring Holy Name Society. Ulimping ning parokya, Most Holy Name of Jesus. Kaya makanyan dahilan preserving buhok mo. Wow. Holy hair. Holy hair. Kaya masaya. Impuburi mo yung pakita po Louie Kenny, the joy of being priest, the joy of being together bilang kaparian. At sana po, pati ka rin kakatamong laiko, sana man nakita mo na ang tula o tang maabi-abi tama gobra, saw tamo. Lalo na po Kenny, we are about to start another flagship program of the Archdiocese happening in BEC. In BEC, opo. At in ang BEC. Igami, uling kayari na pa ulit ang seminars ang pong orientation tamo may ganap Archdiocese, igami keng vicariate level mo rin ating makanyan. Igami po ketikin parokya, tsuke pa king process na nitang pamag-form core group. Ikayo, malambat na ko kasing gaya. Advance. Advance kayo. Advance kong misip actually, yes. Uli na po ning kay sipaga ng apong tok. Mabibilib ko ping kaya kayo. King kabisi parokya pero ating kapang time kay makaninin. Kasi showbiz ni Father. Buri-buri ko nga mo. Ali kasi po this is our way of showing our love king kakatamong Archdiocese. Lalo na po yan you are celebrating 75 years. So kung bilang talamong bilang panari in December 11. Kung biranda ko po king kapag masusyan actually itang launch start na ning celebration ning 75th anniversary ning pangatatagtamo anting diocese maganap king December 11 king Metropolitan Cathedral ning San Fernando ing manimuna ing kikatang papal mission kay ba't kinumbiratala po ring kapampangan na obispo maka-assign ka ring aliwang dioceses. Of course, with the Pampanga clergy and religious men and women, at of course, din pong talasal pantaya. Kaya 4 o'clock o 5 p.m.? 4 o'clock po, Chuya po king Capitol. Kaya ba't 5 o'clock mag-start siya misa. Okay. Mumunaya pa ang umpisaya pa ita. Diba? So, atin pa pong miyaliwang activities all throughout the year. Kaya mo last words para po rin katama Albecking Cruzada. Last words. Message para Karela. Mimingat ko pong parati. Aligo ita sinabi ng apong tok na naman pong malyari kaya katamo no karintaman miras ni naman nagkakayabe sana itang tula mawawala pantunan tamo po itang mayap kareng tao nga kakayabe king malilyari king diya tamo kasi nung masyado tapong mag-focus ka rin mga tsura ma-disappoint tamo mo, ma-frustrate tamo mo. But choose to look at the good things that are happening in your life. Ngayon po yung mensahe ng katang obispo. Paraban kanita, tingtala sa pantayan. Masakit siya talaga. Masakit siya. Sige, Gloria in Excelsis Deo na, Baita Mayari. Gloria in Excelsis Deo. Hindi po yung Father Talk, kaya may Father
Louis Barrigelo, sasabi ka kayong Maya Pabengi, kilagyo na po ni kakatang pong Arsobispo Yapondong, Dimdam Tamo po, Yapuseto, ing Carmelite Media na po ning Nuestra Señora del Carmen, bibiyami po kayo ing Maya Pabengi, at nakalasalamat amo. Nakal mo naman po salamat na pong tok at king kaya kang team na dua. Maya Pabengi po Maya Pabengi po. God bless.